Pilihan sini amsai ni kotma tunai rono hambai maruo. Tini ni meetingo jeseng edisi ni headquarter complex bisingo je tongnai rono. LRS department borok dia diporni jorawo announce khlaika miking by announce khlainai nawai holo 25 tarik ni 12:30 time borok seno meeting ringka je complex bisingo nok tang tongnai plus tai dugan tangai tongnai rokno meetingo manjangna bagai borok seno ringka aboni bagai singtini oro nawai holo jotono 12 PM ni sekang sing oro meetingo attend baikha jotono sing je oro tongnai lukurok aboni bagai sing meetingo khana hnei jotono asok laijak nawai holni bisingo angka o jaga phaimanjak phaibekha sini TT ADC ni samung charnai adong okra sini borom gnang musang CEM Purno Chandra Jamatia tebini loge tongo borom gnang EM LRS Bobaranjan Ria tebini loge tongo LRS PO tebini loge tongo West Zone Zonal Chairman borom gnang musang Ranjit Deborma tei MDC Ganesh Deborma tei EM Education PWD musang borom gnang Chittoranjan Deborma adong okrasong tei sini Zonal JDO officer tei Sub Zonal Sub JDO Ashok Riyang tei Zonal ni Vice Chairman borok bebak adong okrarok tongbayu o meeting o sing khana laikha khalok lai sokha asok lai ma balok sokha borok ni je kok saklai mung borok kok saklai bani hengka hai je TT AADC ni o je development economics by development khaina thangka angkai norok oro je tongnai rok jengno borok saka illegal occupied ni sawo angkai jengla tamni bagi illegal occupied ni baro jeng ba Bangladesh ni borok dengsi Bangladesh ni phaima hai borok dengsi jeng refugee da sana thangka ke refugee kabangma Bangladesh ni hajar phaioi oro jaga occupied illegal occupied khaitunai tong borok ke illegal occupied chi hinmaya tini seng o TTAADC ni headquarter complex bisingo kaisa duk mali hati hnei kaisa 1994 years BCO sini teprasa bongso sini borok do phani bagai kaisa hati sanamjak tongo o hati no jeng jotono khapurja sini teprasa bongsorok oro jagao kaisa thinangni sini imang nahormung development sini besa betei sini rengmari school college kosok berem ni rengmari university omo hairogo jeng thinangni bagui wansugui jeng tonglaimani obo haino tabok sini besabuti robo porlai tongo Baksa college pai BA pass ngui B.Ed khlaijak bo tongo MA paijak LLB porijak rok bo tongo omo haike jeng kabangma oro jaga sini je nahormung sini imang sini chrai rokno thinango background ni bagui sini besabuti rokni bagui bo jeng oro jagao nahormung tongma baise khabomoi sini ADC headquarter complex bisingo kaisa duk mali hatingni asaijak no jeng kiting laise kaisa business development organization hnui bo jeng oro duk mali hatiwok songsajak tongo aborok bai bo jeng joto mili oinai jeng development khlainai mochangri tongmani engka tabok borok je economic development khlaina hnui se jengno oroni je nangma jaga norna hnui sai tongkha jengno nornani thangphano jeng sini rang puisa si korei borok jeng chuya borok ja jengla borok thangui jeng nok tangnai borok jaga painai jeng nok chena thangkhangke chini besabuti rok borokni porasona pornai tongo borokni exam cholai tongo online class tongo online exam cholai tongo borokni obostha bahaingnai abono belaike wansok thai phiaba borok je saklaimani kokno khe jeng siringke khnaima tongkha jengno sanani jorarenani hnoi hinmase laso jeng yakti saka jeng sanai plus jeng duk mali amchai borok joint action committee ni bagai jeng committee khajak
जों जे कमप्लेक्स बिसिङाव तंनाय जोंनि जे कमिटि अलरेडि खाजां दङ जों रेजुलेसन जों पुरा कमिटि डिसिसनावै रेजुलेसन पास खालामजाक रेजुलेसन सुजाक दङ अ कपि पर्यन्त जों फुनुखा जतननो अ कपि बरम गोनां CEM बागै कायसा सुजाक दङ बरम गोनां EM LRS बनि बागैबो सुजाक दङ बरम गोनां PU LRS नि बागैबो सुजाक दङ कायथाम डिपार्टमेन्ट जागाव जों गोरों थामरानायनि बागै अम हाइब्लाय कयमुं बलाय जोंनि रेजुलेसन कायथाम सुजाक दङ जोंनि यागो लासो आं बासावै साकातैसा जोंनि प्रेसिडेन्ट दङ जोंनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट कक सानानि बागै जों बुमुं सिलेक्ट खालामजाक आबोनि बादैबो जों 5 जनाहाय जोंनि कक साजानाय सिलेक्ट खालामजाक दङ नैथि बासामानि जोंनो कक सानानि बरफ मुंसाफानो जरारिलिया स्टेज थाखानि जतन हकसा बाखाय थांफैबायखा आइफानो जोंनि अ जे कपि नामजाक रेजुलेसन कपि जों मिया सारिगो जों जायता तामफ्रो जे मिटिं पास खालामनायनि अबनि कपि जोंनि बरम गोनां जारिखां आदं PTADC नि CEM पूर्णचंद्र जमातियानि यागो कायसा आं डाइरेक्टली जोंनि यागो याफारिखा अबनि यागोलो जोंनि EM LRS मोजां बरम गोनां सामुंतारिनाय आदं बबारन्जन रियां जोंनि यागो कायसा याफारिखा प्लास आबनि यागोलो LRS PU अफिसार जोंनि यागोबो अकपिनो रोजाखा अमहायके जों दिनै जतन उरुमुरु कक बांला लायजाक नवाय हलबस कांगो जतन कगमा सायनि बागै टेनसन दंगो जों ताबक थैनाय हिंके थैनाय राजि दंगो अदुग मालि आमचायोनो जों तंनाय अबनो याकरै थांया नांखाके ADC गभर्नमेन्ट अथॉरिटी हिसाबै जोंनो जन जागा 3 घन्टा खालायै जोंनो एलटमेन्ट रैमारनाय अबनि डिसिजन जों अर जागा तिनि कमिटिनि सालायजा आबनो जों बरनो याफारि रहका आबो बरक उलो जोंनो नेक्स्ट खबर ना न बफ्र खबर ना आबो जों साइमैया आइफानो बरक तिनि MDC बरम गोनां मोजां गणेश देबरमा बस साइथांका बाय फोसानो जों दजागारि बाय जों मारुक सानाय अमा हायरक साइथांका हाइफानो आं कयनामु तुमाखा हायसि जत PTADC नि आदं अक्रा सामुंजारिनाय आदं रंनो बरम गोनां आं नरौनि थानि कयजागो आं दो मालि आं जयन एक्सन कमिटिनि सेक्रेटारि इंगै आंनि साक बायथां मोजां अर्न सिंह जमातिया आंबो दिन सालसा देशनि बागै जोंनि हानि बागै जोंनि तिप्रा हानि बागै जोंनि तिप्रासा बंश बरक दफानि बागै आंबो सिलाय तैयै बांग्रावै सिलाय बालै हानि बागै सामों खायफाजोंनो जोंनि दफानो जों यक सामारना बागै आबोनि बागै आं दुग मालिओ थैना फाराजि दंगो तबो जोंनो अर बरक बायफोर्स खालायै जोंनो खायना ता थांथों आं कयजाओ बायफोर्स ता खालायदि डिसिसन नालायमानि बिसिङो जोंनो नरक अथॉरिटी हिसाबै बाहायके जोंनो संशोधन समालोचना खालायमान आबोनो याफ्रि से नांथों आबोनो आनि कयमं जोंनो हामबाय।